Kuri we ex wanje, kuri we wambabarije umutima, sinari ko byageraho simbe nkibona message yawe canke se je simbe nkikwandikira ahubwo twakundana, nabona nta rundi twarunganye, nabona nta bakundanye nkatwe, nabona ndetse urukundo rwacu rwihariye rutandukanye n'abandi, ariko sinari nzi imisi hase disi. Yego byarabaye kandi byarashitse, niyo byari bigoye ariko nakiye kubana n'umutima ukomeretse, ariko niyo ibikomere byakize bicyasigaranye inkovu zinyibutsa ibihe twamaranye, zinyibutsa amakosa yawe, zinyibutsa ibihe byiza ndetse n'abibi twagiranye. Ariko nta kundi icyo biho kugira ngo bitwigishe, ariko icyo wamenya nuko kuri uno munsi, kuri ino saha, kuri ino tariki nishimye uko naronse uwamwicira inzira. Kugeza ubu sinshidikanya ko wamwicira inzira uwo turi kumwe ubu, kubera ko aho wanyuze yego, aho wateze amahwa, aho wateze amabuye, yaragiye muri iyo nzira y'urukundo nziza arayiringaniza, maze ubu ntambuka nishimye ku ntambwe z'umunezero. Ya ntebe wanyicarika ko iriho amajambo ababaza, irimo ibibazo byinshi, yarayiringanije maze ayisasamo umunezero, ayisasamo igitambara ikayangana c'umunezero n'urukundo, maze nicara nkaturiza mu gituza ce ikingira umutima wankunze. Sinicuza cyane, ariko rimwe na rimwe nahura ko byabaye nk'isomo wabaye mwarimu nyigisha, ibyo nawe sinabyicuza. Impamvu kandi nta kwicuza, muri cya gihe gito twamaranye ndatekereza kandi nkaniyumvisha ko hari umwanya wigeze kumbeho nkurutira bose na bose, ndetse nanjye nkakubwira ko nkurutira byose na hose, ariko kugeza ubu niyo nasanze atari ko biri, ndasobanukirwa neza na neza impamvu yabyo. Ex bananyubeho naje mbeho,